इंचिया बैंडेज गोटे आउ स्कैब्डर मलम गोटे आउ पाड़े पेन हो टैबलेट गोटे क्या भाई बड़ लोक बड़ लोक तो एत दिन पर खरा आज हो 2-3 दिन पर तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो सकाल आज खरा पाग देखा तो पूरा बो आम एपटे पानी थोड़ा लगी मेडिकल जीवनी फाइनाल गाधा रेडी हो तो फोन देखुली सेपटे चाह बो देना चाह पीली तो बो रेडी कर बर्तमान बाहर जीव फाइनाल मेडिकल पहुँचलु देखा मेडिकल बर्तमान पहुँचली मेडिकल भर एंट्री करूँ मिस्टर बड़दा भितर बर्तमान से कौन मत आगे सोधी समझ इच्छा हो जहाँ कर्म छल तो भाग्य तो डायलग तो आम गाड़ी धरुचु जीवु कौन कहि आते असुविधा बेला है जे किसी कही होनी ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବେଳାଟା ଭଲ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ 4 ମାନେ 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି ବେଳା ପୁରା ଖରାପ ଚାଲିଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହବାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ ମୋର ଚାକିରି ବି ତ ଭଲ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ମୋର ହେଲ୍ଥ କେଉଁଥିରେ କରିବ ଭଳି ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସେଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନି ଯେଉଁ କାମରେ ବଢ଼ଉଛି ହାତ ସେଇ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି ତ ଯାହା ହେବାର ତ ହେଉଛି ତ କ'ଣ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳା ଖରାପ ଯେ ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଯିବି ନା ଆଣିବାକୁ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ମୋ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ଛାଡ଼ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆଣିବା ATM ଯିବା ପଇସା ବାନ୍ଧିବା ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ବି ସରିଲାଣି ତ ପଇସା ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ତ ହଉ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଯିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବା हाँ 6 इंचिया बैंडेज गोटे आउ स्कैब्डर मलम गोटे आउ पाड़े पेन हो टैबलेट गोटे क्या भाई बड़ लोक बड़ लोक 6 इंचिया गज गोटे स्केपिटल गोटे